الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إمها لبيتي أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे अल्गोन में ना एकुगा मेवा मौदूआ की इस्लाम दीनों के रिवेती उसूल तहुगे मती दिरिउलुं बिना करो एक माने कि इस्लामी अखलाक़ु के मतीगा अल्गोन मेंगे दिरिउलुं बट्टन कुरुं नोट अल्गोन मेंग एगोतु के मतीगा दिरिउलुं इस्लामी रिवेती अखलाक़ अल्गोन में बलाला कम बनी नमा इस्लाम दीनुगा ए अखलाक़ तहकुं अल्गोन में ज़ीनत तिरुमंग अंगवाफ़ा व अखलाक़ तबरबिस गिना नमस अल्गोन मेंगे मी दारुस्ता की कुरुकों अल्गोन में कुरिय गेंदा दारुस्ता के कम बाती अल्गोन में मिरेगे मी दारुस्गा बलालानी एगे तिरें तीन कमका एमे फुरतम कमकं अल्गोन में बलालानी सलाम फेतुरुं एक को अनेक का बदल वाहिदुगा सलाम गौं अदि सलाम के रद्दु दिनु मी एम मुस्लिम को अने मुस्लिम के मच्चंग अदा कुरंजे हक की गोतुगा इस्लाम दीनुगा कंड अलवाफा वाकमे अदे अलगोन मेंगे तेरेगा वर्गिन फहरु मिकमंग माबडो अहमियतु कमे नुदवे कमे एक को अनेक का बदलवा हिंदुगा मी गोवा मिकिया एच्ची मियम मिकियानी तहय्या की मी बदलवा हिंदुगा एक को अनेक कं हेउकम मी एनें हेउगो गुमंग एदिलुं मिफदा बस्तक मिकियानी तहय्या यार अल्गोन में मी गैर मुस्लिम कौम तक बला फि कम बनीनमा एमी हम मिसाल कं हेंदुनुग वगुतु गवज्जिया मिबुननी गुड मॉर्निंग मेंदुरु गवज्जिया नो तहवीरु गवज्जिया मी हम गुड आफ्टरनून ने किया फान नो तरेगंडु गवज्जिया गुड आफ्टरनून ने किया फान मिफदा गोतक गुड इवनिंग ने किया फान मिफदा गोतक मी हम मी ग्रीटिंग्स एंगोतक बुनाकम बनीनमा एम मिकियानी तहय्या एम मिकियानी अरबी बहुगा तहय्या इस्लाम दीनुगा तहय्या गोतुगा लव्वा फवनी स्वर्गेगा अहुलुवरिंगे तहय्या इस्लाम दीनुगा एक कोनेक का बदलुमु तहय्या कमुगा लव्वा फवनी स्वर्गेगा अहुलुवरिंगे तहय्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला तीन कुरान गा वही कुरवा फवे तहय्यतुहुम एबामी होंगे तहय्या की नोत एबामी होंगे माने कि स्वर्गेगा अहुलुवरिंगे तहय्या की यौम यलक़ौनहु सलाम एबामी होंगे तहय्या की सलामे एबामी होंगे तहय्या की सलामे वअद्द लहुम अजरन करीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामी हुन टका मति बरवेगम अजरु तैयार कुरमा फवे हमें गोतंग अल्लाह तआला स्वर्गे गाहुलवरना बेहे गोतुं वही कुरमा फवे दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम एबामी होंगे तांगा दुआ दन्नवा नोता दन्नवा कमकी एबामी हुन दन्नवाने सुब्हानक अल्लाहुम्मा मिफदा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम अदे एबामी हुन तहिय्या की एतनुगा माने कि स्वर्गेगा सलामे एंकमु अस्सलाम अलैकुम मिफदा किउं मी स्वर्गेगा हुलवरंगे तहिय्या मी अलगन में मुस्लिमों के तहिय्या की जाहिलिया ज़मानुगा एबामी हुन बुनेउलन बस्तकु के तेरेगा आम को एबामी हुन बुनेउलनी अनइम सबाहन एक क्वानिक का दुआ लुगा वगतुगा हिंदुनो का वगतुगा खास को बदल वजकम बनी नमा एबामी हुन बुनेउलनी अनइम सबाहन एम सीरतुगा अन्नाने अब्दुल्लाह इब्न सीरतुगा अन्नाने अम्र बिन उमैर बिन वहब किया बेकलन एकले गफानु इस्लाम मुगे कुरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहा मदीना गा एकले गफान हुन्नवनकम वडागेन एकले गफान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहय्या की रुगा एकले गफान बुनिकम अन्ननी अनइमु सबाहन एक माने कि तिबागे हेंदुनुगा तिबायं मी रंगल हेंदुने देवाशी गोस चन्नो एमिसाता गोस बगननो नमस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमैर बिन वहब मिगोतंग एकले गफान तहय्या की उमुं
نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرمني قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير. إيه عمير هذا فانو تكي تحية يبور ما هي تحية الله تعالى وني أهر من الدماء في يفوقا حديث قرمني بالسلام تحية أهل الجنة. أي السلام مفدان كيومي أي سوربيغا أهل ورنج تحية. إنكم أول من إنكم كانك كبدلوا يوم مكيا تحية السلام عليكم مي ورم ماك ورم متي ور كلمة الله سبحانه وتعالى نمفل تهوكتين نمفلنجي السلام نمفل فترما إسلام دينوغا أنغوا فوان هني أول من إنكم كانك كان إدو من دنوا دنو من الله حضرتهم إنا السلام كان دبوما అది అల్గొన్ మెంగ ఫరాతుం ఏనాం ఎమ్మిస్కహల గెల్లు మెన్నెక్కం ఏనాం హురి సలామక్కం එක කොනක ක බද්දල්වා එරුගා අස්සලාමු අලයිකුම් මේ බුනීමා මි ඉලාන් කුරවණී ෆදා තිමන්නගේ ෆරාතුන් තිබායන් එම්මිස් ගෙල්ලු මෙන්නතේ අදි තිබායන් අල්ලාහුගේ හදරතුන් සලාමක්කන් ලබ්බාෂිය මි මානා එකුලෙවිගෙන් වණි අස්සලාමු අලයිකුම් මි ෆදාන් බුනුමු නවත අඛුන්නේ සලාම් ෆෙතුරුම ඉස්ලාම් දීනුගා අමුරු කරමා ෆවණි දන්න මීහුන්නා නුදන්න මීහුන්නා එහෙනි එයි එබ්බයි කො අනෙබ්බයිගේ තිබාග ලෝබි ආලා කොද්දේච්ච දන්නවන්තෝ අල්ගොන් මෙන් එක කො අනිකකන් අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගා නුනියල්ලාගෙන් රුලිවෙරිකම් බාවෑගෙන් හසදවෙරිකම් බාවෑගෙන් එක කො අනිකක දක්කොල්ලාගෙන් මෙහෙන් උලගෙන් සුවරුගෙන් නොදෙවෙන නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් الله غندي هو كرما وحي كرمني هو كرما حديث كرمني والذي نفسي بيده تمن كذا يفانو نفسه إفرانتك أكل غاوا إله غندي بدالومه لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا يبامهم إيمان بالجوم الداندين يبامهم سورغن ونانين ولا تؤمنوا حتى تحابوا يبامهم إكاكو أنك كاللوب كفم الداندين يبامهم إيمان بكمغن نوانين එකකොන්නක රුලිවරකම් බාවෑගෙන් හසදවරකම් බාවෑගෙන් මෙහෙන්නේ ඊමාන් විකමුගෙන් නුවානයේ ولا تؤمنوا حتى تحابوا تيبامهم එකකොන්නක ලෝබි වජ්ජෝ මද්දාන් تيبامهم ඊමාන් විකමුගන් නුවානේ එෆග හදීස් කුරමනි අවලා අදුල්ලුකුම් අලා ෂයින් ඉදා ෆඅල්තුමූහු තහාබබතුම් තිමන් කලේ ගෆානු දස්කොද්දෙ මුහයිය تيبامهم නකම එකන්ත කොෆිනම تيبامهم එකකොන්නක කුදකි ලෝබි වානයේ එෆෝග හදීස් කුරමනි අෆ්ෂු සලාම බයිනකුම් තියබෑමිහුන් ගෙමෙදුගා සලාම් ෆතුරාෂේ තියබෑමිහුන් ගෙමෙදුගා සලාම් ෆතුරාෂේ එක කොනක ක බද්දලුවා හිඳු බය කුති බිතනක ගොස් බද්දලුමුගා බෑවරිවා හිඳු හැමේ ගොතන් එතනුම් වකියුම නිකුමගෙන් ඒනා දා හිඳු වකිවේ දා හිඳු මිෆද හාලත්තකුගා සලාම් ගෝම ඉස්ලාම් දීනුගා අමුරු කුරමා ෆාවේ හැමේ ගොතන් එයන් අදබුතක ලම්මා ෆාවේ ඒක තෙරේගා එකමකි සලාම් ගවාෆිකම වනීනම එෆද සලාමකුන් රද්දු දිනු නොත යබ්වරන් හෙව සලාමකුන් රද්දු දිනු යාරෝ අල්වන් මෙන් එබගොම් අස්සලාමු අලයිකුම් හැමේ ගොතන් එබ්වරන් හෙව කොල්ලා ෆස් ගොවිදාන අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි හැමේ ගොතන් එබ්වරන් හෙව කොල්ලා ෆෙබගොවේ අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු මේ ගොතන් إمام ترمذي رواك رما فما عمران بن حسين قاريهم كذا فان ودال وني ميه كو نبي صلى الله عليه وسلم قاريها غاي ادي اس كذا فان بكلكو ودال وي السلام عليكم انه نبي صلى الله عليه وسلم سلام کے جواب دو مفہوگا حدیث کرمی دیہ کے اینا دیہ اجر ہٹے ඉම්රාන් බින් හුසයින් විදාලවනි එහෙම් මීහකු ආස ගෝවාලියේ අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි එහෙදු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරමියේ එන විහි හුට්ටේ මානකි විහි අජුර් හුට්ටේ අනම් මීහකු ආස ගෝවාලියේ අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් එකලේ ෆාන් හදීස් කුරමියේ එන තිරිහෙ මානකි එන තිරිස් අජුර් හුට්ටේ එහෙන්කම් සලාම් හේවෙගෙන් දිය වරක සලාම්ගේ අජුර් මති වෙගෙන්දේ adi algon menna mihako salam gowmun ena e gowi minbara guren kudakon algon men raddu dinun eiki edevigemba gotennu maneke mihako algon menna misalaka assalamu alaikum wa rahmatullahi migota kiyafi kam banina algon men assalamu alaikum miwara fuddalun eiki rangal gotennu ne ena eki minbara nota e guren heyokon
algon men raddu dinu ei edevigem wa gotaki hame gota salamuga labwa fawa anin adabaki nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith qur'an fawe yusallimu as-saghiru ala al-kabir kuda kujja bodu miha salam gowashe manaki umuruge gotun haqqu miha umuruge gotun doshi mihaya salam furtama gowashe demihe kumi baddalu egetenen salam feshun emme awla kam bodi umuruge gotun haqqu mihaya bodu mihaya enan ihtiram kurumuge gotun efoga hadith kurmani wal maru ala al qa'id adi karin damiha ishinde immihaya salam gowashe ebay ko metibi ishinde anabay ko ebay ge karin midani e karin damihum ishinde tibimihum na salam gowashe efoga hadith kurmani wal qalilu ala al kathir adi madu miskolo gina mihun na salam gowashe madu mihun gina mihun na salam gowashe kuda miha no kuda kujja no ta umuruge gotun haqqu miha umuruge gotun doshi miha salam gowashe karen damiha ishinde tibe mihunna salam gowashe adi madu mihun gina mihunna salam gowashe ekaku miyai misalaka mihil majlis mitanuge tere ekaku miyai e majlihuge tibe mihunne nune enaya salam gowun awla kambodi enaya e majliha salam gowun awla kambodi ege mane hinko mi adabuta dasko demma fawe hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala ilahu gafotuga salama behe gotum wahi korma fawe fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah tiyabamihum geka wanna kama waninama fasallimu ala anfusikum tiyabamihum nafsatahu gamach salam gowashe emmi sadatega islami akhlaq tereng himenigam wa kamennun ei gege wanne iruga koba he mige gole mihun ko mige ge mis mihen nen he mehen kiyamun gos wadegen diumaki eki islami akhlaq terega himene kamenno agon menge divihinge terega den tankol boda gabbi makam ves vedana nama ves eki islami akhlaq terega himene kamenno egotan salam gomga badaluga ehen mi basta benun kuramun gos ge tere wadegen diumaki ngeto Allah subhanahu wa ta'ala sida kirit Qur'an ga wahi Qur'an wa fami wana migota fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah tiyabamihum geka manna kama baninama tiyabamihum nafsuhu ga macca salam gowashe ei Allah ga hadratum wa tahiyyake mubarakatan tayyibah barakatir rangalu tahiyyake e tahiyya gawafa gege banuma Allah subhanahu wa ta'ala irshadu demma fawana agon men kuga miedo mewa anen akhlaqa ki mota agon men balal benumwa anen kamaki em muslimako anen muslimakan ihtiram kurum em muslimako anen muslimako dakkon nulun enage macca kiburu weriwe bodawe nugatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuram wa fawe bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim mihaka faafayaka fudaye enage akha dakkollo eki femwaruga mihum mujtamaga mewlen ekaka ki veriye anekaka ki rayite ekaka ki nasabuga gotun tankole mati mihe anekaka ki tankole aadaga nasabegge mihe muslimaka faafayaka fudaye enage akha dakkollum enage akha dakkollum khasakon ehem mihum kurimatiga faafayaka fudaye enage akha dakkollum nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani efoga hadith qur'ani kullu muslimi ala al muslimi haram em muslimako ane muslimegge maccan haram wegem weye damuhu wa maluhu wa irduhu enage leya enage mudala enage aburu enage leya enage mudala enage aburu mi hurmat terwegen baachise emmes muslimakan huddawegen nuwe anem mihaga aburu katilume algon menge terega meduga mujtamauga ammo foekkame social media ga terega mihakan oligen etcheke mihakan oligen nubakon etche bunewunas eti wara bodu kollaga social media ga faturada mihaka duoligen etche bunewunas social media ga faturala fa ena dakkolla fa ena buli kolla khabaratuga suruhiyan arwa hisaban bade timaya tima nuruhe miha kama bative
enaga aburu katilun ena dakkollun mi islam deenuga war boda mana kurabwa fawa kamek nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi'raj ara wadagan rega anas gefanu vidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbi timan kale gefanu mi'raj ara wadagan rega timan kale gefana feni wadagate loemba niyafati takebba bay loemba niyafati takebba bay ebamihunge moonu takuga ya ebamihunge me takuga e niyafati takun alwa hangada masgada kudikura munde nolamungende timan kale gefanu dennewi me e jibril gefane mi kombe ingeye ehenduga e kale gefanu hadis kurabbe haula alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim ebamihunki dunimati ga mihunge maske mihunne egmane ki kobato mihunge ghiba buni mihunne mihunge netimo shewulunu mihunne wa yaqa'una fi a'radihim adi ebamihunge aburan araga mihunne muslimegge aburaki islam deenuga hurmat terwegen baach hembe ekaman araganna ek dulum beer kura bahuge bodukamuge minbarun haddu qaim kura hisaba besebade algon man kiyana anga hadduge wahaka qazufuge hadduge wahaka qazufuge haddu addihe etifar Allah subhanahu wa ta'ala haddu jehuman anga wafa ebawe dulum buna bahaka hure mihaga aburu katilun Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga eha bodukamakam begendati henkamun algon men mikamang war boda samalukan denje hamata kum fenneche social media ga faturada anammiha dabba gotan anammiha derakolla gotan anammiha ga aburu katila gotan faturalu mi waram serious masade mi Allah ga hadratu ga war bodu kame mi algon minna kureve war bodu faafay e fawga ifadakame timaga haqquga mi haku koffikama baninama e fawga ena derawegen timaga gatan gas maafan edefikama baninama ena ke rangalu mi hakama baninama emme hegotaki ena maaf kuru emme rangalu gotaki ena maaf kuru namo timayan aniya beriwa mihaya maaf kuruma nukurun e timage amilla ikhtiyar gonna kame eki wajibu kamenno timayan aniya beriwa miha e dulun kamabbias e atun kamabbias timayan aniya beriwa miha maaf kurumaki e timaya libigen ba ikhtiyar namaves emme hew gotaki emiha ki e hew mihe kama banina emiha maaf kuru adi emiha ki mihunge aburu katila mifada kankamuga haddu fana ala furi mihe kama banina emiha maaf nukurun e emme rangalu gotaki e emiha ekamun durheli umattaka e emiha ekamuga bodukan ingumattaka mihunge aburu katilumuga haddu fana ala tibe mihun emihunna maaf kuruma bora nagala emihunna maaf nukurun nama swara nagalu miheka mihega aburu katila fana ena miheka adimala miheka aniyawere vedana efada halatuga timaga gatan ena maafan edigen aspikama baninama emme hewgen ba gotaki maaf kurun e riveti akhlauga terega himine kame adi ei mihage nafsuge macca barugada kame baran undagu kame maaf kurumaki Abu Bakr radhiyallahu anhu ekade gefana meduga hingadiya kantaka meduga algon men misnada fikama banina algon men aadaga miheka meduga ifadaka men hingadiya nama algon men maafen nus kuris nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga ambikamalun Aisha radhiyallahu anha e Abu Bakr gefanuge anhen darkamalun ekamanaga boluga ifkuge hadisa ga zinege tuhumatu welunu zinege tuhumatu welawonu zinege tuhumatu alawa munafiqun ewahaka faturale mihunna gabul kurebe gota mihunna gabul kuram faseha gota munafiqun e khabar muli madina terege faturale natijage gotum mi kamuge tereya bay mu'minun nambes wadewono mi bahuga bay muslimun mis jehono jehi ewahaka dakkam fesh ege tereng ekako ei mistah bun Uthatha radhiyallahu anhu ekade gefana ki muhajir ya bekade ekade gefana ki Abu Bakr gefana aile gotun gulun huri befule ade ekade gefana ki faqir befule waraf faqir befule embe Abu Bakr gefana ekade gefana heda ku rabbamun gendevi amma mistah Aisha radhiyallahu anha ga haqquga mi feturi khabaru feturum e feturum ga ekade gefana is bavere mumun Abu Bakr gefana
එච්චකේ විදාලුනුව හුන්නවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එකමුන් බරියවගෙන් වාකන් බයාන් කුරබ්බුම දාන්දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමුන් බරියවගෙන් වාකන් බයාන් කුරබ්බුම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකමුගේ තෙරිය බම් මීහුන්න ඒ ખબරු ෆෙතුරේ මීහුන්ගේ මච්චන් හද්දු කායම කුරබ්බි qazfuගේ හද්දු ඒගේ තෙරෙන් එබ්බේ ෆුලන්ගේ මිස්තහ් එහෙදු අබූ බකර් ගෆාන විදාලවනි අල්ලාහ් ගන්දි බුනමේ den duwahakus eenaka timannaga faratun evves faada nokod dename den duwahakus ekacham nu dename eenaka ehdo Allah subhanahu wa ta'ala ekama guligen kirit qur'anuga aya bawalabani wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تيبامهم قترين مستندكن دبون ميهم تيبامهم قترين مسكين النشا قاتما ميهم النشا الله قمقا هجر كرميهم ندين ميكيا هو نكراشي ندين ميبوني هو نكراشي وليعفوا وليصفحوا إهنك كمكو emihunna maaf kon afu kurashe tiyabamihun nedemu heyye tiyabamihunna Allahu afu kurebbumaka tiyabamihun nedemu heyye tiyabamihunna Allahu afu kurebbumaka mana ki kobato timafada anen ahayan afu kurumaki Allahu timayan afu kurabbane kameke mi aya bawale bumun Abu Bakar gafan vidalwani nunake Allahu gandi buname timanna edeme timannen Allahu afu korabuma Allahu gandi buname ena demondiya echi dinun hutten nudaname henka mi islami akhlaqaki mi hekame dugo goskon kanta kurun aniya veribun ei boduwegen ma faafe namas ekanta kurawum ekama derawegen timage gatan anna miha ena maaf kurun ei islami riwayat akhlaqi henkam tima fada anem muslimu miha dakkon nulun enan ihtiram kurun mi warabbis muhimmu kame agunum balalam beenumwa emme fahu riveti adabaki nota riveti akhlaqaki algon men komme miha kam swarab boda beenun je fawa kame ei timage awatteriya yan hewkon hiton algon men insanun Allah subhanahu wa ta'ala lamwa fawani ekaku anekku ga gata dan je gota ekaku anekka ekuga ulen je gota ඉන්සානයකි එකනි උලවේ ගොත ලබවා ෆවා මිහෙන්නෝ අගොන් මෙන්න අඩවහාන අගොන් මෙන්න එංගේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදම් ගෆාන ඛල්කු කරබුම ෆහුගා දැන් කියනතෝ හෙද්දෙවි හව්වා ගෆාන ඛල්කු කරබ්බි කිමෙතෝ ඉන්සානයකි එකනි උලවේ ගොත හද්දවා ෆවා මිහෙන්නෝ ඉන්සානයකි කොම්මස් මිහකා එකුවා මිහෙන් ඉන්සානයකි අබදුස් මිහකා එකුවා මිහෙන් hembe adam gafano khalqu korabba ekade gafano taka habba gafano khalqu korab algon men diriwulu muga algon menna emme bodak ebayaka ekuwan jehifawa bayaki ebayaka abadus wahaka dakkan jehifa onna bayaki ebayge gata abadus dan jehifa onna bayaki algon men gawatter heme islam deenuga awatteriya ga haqqu warabbes mati haqqige gotuga lamawa fawe awatterennan heyokon hitumang islam deenuga warabboda wasiya korabba fawe Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurma fawe ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu Jibril gafano timan kale gafano ga awatterennan hewkon hituma wasiya kurwale ginakamu timan kale gafano hiful kurabime emihunna varuta mudalum dinuman adi amur kurabane varuta mudalun timami deni timage emme gammi hunna adi timage komme miheka varuta mudalun haggennowe timage emme gammi hunna darinna aminna migotak gos timaya emme gammi hunna varuta mudalun midani namas nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korambani Jibril gafano awatterennan hewkon hituma timan kale gafana amuru kurabwale ginakamun timan kale gafano hippulan ara wadagate adi amuru kurabwanaye varuta mudalun dinumabbes ihawes boda awatterennan hewkon hituma timan kale gafana amuru kurabbiya nabiya sallallahu alaihi wasallam eddu hegga vidalwani wallahi la yu'min Allah gandi buname emiha imanen noye wallahi la yu'min ankawas vidalwani Allah gandi buname emiha imanen noye
wallahi la yu'min Allah gandi buname emiha iman nuwe tim faharu migotan kale fahan hadis kuramani hindu sahabi vidalwani e Allah rasul ka koye iman nuwani eha bodan kale fahan emiha ku iman nuwe tim faharu kale fahan hadis kurami sahabi vidalwani ka koye hindu ga hadis kuramani man la ya'manu jaruhu bawa'iqah emihegge undagulun emihegge avatteriya salamen nuwa mihai emihegge undagulun emihegge avatteriya salamen nuwa mihai manaki koba emihegge avatteriya undagu kura mihai avatterina undagu kurani eki goggota algon menge terega bay faharu hinga kammi avatterina jawab kuruma emihunna ruli hadala ganguluma emihunna undagu kuruma emihunna jessun kuruma nifada kantata kurmaki mi islam deenuga warabbodan nahi kurama fawakam sulha ku veven gotakan timaga avatteriyaya tima sulha wanje hena inka mulabete akhunne mi islam deenuga kandalum wafa bay riveti akhlagu kantata riveti akhlaga ki miki aadaage kamenno aadaage miha akhlaguga mati daraja nudevena nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurama fawe inna min ahabbikum ilayya وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا تيابامي هنگترين تمن كاليغ فانو غاتوغا ام لوبيتكم بدو ادي قيامت دوهن تمن كاليغ فانا سورغيغا ام غاتوغا وا ميهايكي تيابامي هنگترين ام أخلاق رنگلو ميهاي تيابامي هنگترين ام أخلاق رنگلو ميهاي سورغيغا ام متي درجة ملبني نبي صلى الله عليه وسلم ekaleege faana gaata devene to aadaga miheka no devene namas hadis korambani emme gaatu gaati man kaleege faana eku gaawani tiyaba mihunga telen emme akhlaq rangalu miha ani hadis ga kaleege faana hadis koramba fawe akhlaq rangalu miha enage akhlaq ga sababun damunamad qura miha ga darajaya adi sunna roda hifa miha ga darajaya wasiluwaye enake damunamad qura mihennu adi enake sunna rodavis egotakan hifaule mihenno namas enake waran akhlaq rangalu mihe enaga akhlaq ga sababun damnamadu qura mihaya real kan qura mihaya sunna roda hifa miha ga daraja wasil wa akhlaq rangalu miha nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurama fawe mi akhlaq ta emme bodam mi faalwani miha kamaka dimawi miha hin nuruhe kam dimawi ruli anna wagotu anammiha timaga hagguwa goskame kura wagotu efada wagotu tahuga me akhlaq faalwane efada wagotu tahu hagigatu miha ga level ingen me nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuram wafawe ana za'imun bi baitin fi rabad al jannah liman taraka al miraa wa in kana muhiqqa timan kalege faanu jaminu wame swarugege emme tirin ganduware libene kama ena huri haqbuga kamavva irugawas jadalu kurun du kolla miha demi humme jadalu kurani kommes ekako etanga rangala hunnan gina fahara ena buna bas asdo e rangalu bahaki enen enge ena buna bas rangalu kammes ekama kos ekale gafan hadis korambani jadalu kurun du kolla miha haqbuga huri ena kamuga wa irugawas ena enge timannakam rangalu bas me bunani ekama kos enaga akhaya jadalu kuran jehetive ekanta huttala efada mihaya swarugege emme tirin ganduwaral libena kama timan kadega faanu jaminu wame efoga hadis korambani wa bi baitin fi wasati al jannah liman taraka al kadhiba wa in kana maziha adi timan kadega faanu jaminu wame swarugege medun ganduwaral libena kama samaseka vies dogenna hada mihaya samasayaka vies dogenna hada mihaya am gotegga dogu nuhada mihum ves samasa kura wagotu ga dogu hada enkam samasayaka vies dogenna hada miha sorgege medun ganduwaral libena kama timan kadege faanu jaminu wame ifada kantattaka jehunima miha ga akhlaq faalwan efoga hadis korabani wa bi baitin fi a'la al jannah liman hasuna khuluquhu adi emihege akhlaq rangalu jamiha sorgege emme matin ganduwaral libena kama timan kalege faanu jaminu wame enkam labati akhunne algon men kura alkan taken nun hame kan islam deenuga amur kuram wa fawani ki
algon men ge uluma gulun batten kuran jehe goy algon men riveti akhlaqun zinatirun mi islam dinuga war bodu ahamiyatu kame demma fa kame Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmen nammes riveti akhlaqan magudak kawash adi akhlaqu tere nubabagem wa akhlaqu takun algon men emmen mes salama kurabash amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.